Enti the almighty Twene Jonas no ko kwapai. O kire mu se abutiri ka na ya che no. Yanche Mahama enka ho. Na Mahama oni abutiri ka nyina obu nyina omu ye pe. Azana. Me man chiri bu no a kire wa adwe ama me. Ewo comment section. I Penyah block media. Mess was say ni di mo. Obe like video no other more subscribe button and click the notification icon for latest updates. Na be kire wa adwe de ama me. Ewo comment section so baswa. No je for Penyah bi atwe. Na nka benim say abutiri ka trend no akwa wiye because yachi na wo kura atwamu. But Twene say Penyah debe because me wo different idea on this issue. Ana Twene kire mu say obeka ya last week Thursday. And never share with Rika. CSA Watana Ghana had defrauded US nationals to the sum of $8 million choppable dollars. It FBI for the petition break Ghana National Security Council for Emu Iyokone, Nakokne, NIBne, Omunyan came for Cyber Security Authority for Munyan Kensia. And the petition Ebro so Munya Abutreka. And because of that, no much more modern Equache Abutreka is here. All facing trials, and yet the door Ghana Sibubona is ever handed over to FBI Omodinako. Spark a whole lot of conversation on social media handles. Now, I know I'm not Twene also there be Abu Ayachino. No, see it much your boot trick a pardia, and a young Mahama can cause Mama Yaza. Oh, only a boot trick and you the same scale. It's young Mahama and Van Count. When in Twene Jonas at the mile. Kwasi asane government the asemsi a ugina mfimfin no why justice boko so timo fam jimi nya o ayi abutrika no nkoni baabi mutimi hu nyansa start 24-hour economy no man sisi kana ma mo ma jimi fo na am for mo first kana nkoto toka enkasa amre no modi mu betimi abi adwuma ma mabunu na nya bia ye ka abutrika nkonkowia obi a nkokɔ scam broni bia enti so scam broni a mu sikana amajimi amatama mu mankwase afode to kaase no edi ye show off no enu nti na mantimi amie adwuma ama no mo ndi munya am no monye omlaye ombe die because omu ntimi nkoye den omu Ghana fo eguo omu tiem MTN fraud fo wi adwuma kwase empanyine nam Ghana watimi achi obi say oh MTN scammers ye chi omu na akwa ebroni adwuma ama no say obi ye wi awa brochi nti me ye be ye FBI fo adwuma ama adwuma ama oni twa asero ati stupid man aden na unko scammers na omu wi MTN fraud fo no omu na oye adwuma ma Ghana na ye adwuma ma broni a wadani broni kraman na ohwehwe ni mu ade yo ye nsoma se kwachi obi a police fo no fo pe obi afa ade akwachi bokofo ntafo mwa no mgu kromu a omukum nipa no enya asante hina adwuma eye wadwuma na wa feli jimi kufo betena so ntafo no mgu obi anku obi a jeje betena so no mgu saa na tames betena so kwase empanyini akufo ade okura na mudinatem woni na mo no otiso na ntafo no mgu no mu afin no mgu ene mo bae bansia mo kwa magimi a omutiminya akukoduru kunkum nipa free abla muntimi mfa soja fo nkosesa mo da bi di soja ni di uba na ni ti se twobo so no o di soja di oma nachi oba kwase ampanyini wan pe na ne bibi wasiwa Ghana soja fo di tu odi nachi jimi stop man jo mama obeku fie mbe lusu kwase ampanyini kwajo frames so say Uncle Jonas please fire more fire on Oluma. He's always drinking Oluma is always drinking Adonko and Akosh in Toronto. Okay, fire him. He's always drinking in Toronto. Charlie, we are Ghana and Yamine too. Fube Drabrucha. I am penning for a failure. Omanem will be the boy. Till I met your John Mama and name so you hope. Now, until I'm my in a koto abamano. And so hope na abedan sad. Oba sikani or say or the akoto pad abeshimku for matrim. Sika on me adwuma ma youth no. Or say or the abeto pad ashimku for matrim abra. Obi anto abaman so me o mesom twe obi ato abaman so mesom o man ti o man adsade ye ne san mampanyini oye o man adwuma wonya twe ho adwuma waje say o mo ye twe ho adwuma ye ai hospital o mo je awo o mo ne baba ma atwem no ma hwe say oh obaya we ne twei o nche o be wo akura nti ye ma ne pad no mfa kata ne twe ani na ntinsu ana abaiwa ne maami a wawo no ena onim se o mebai baabi a oduro obegubra ntime ntopad nhye ne twem enya aban bia adwuma aban adwuma se obi adwuma mama bunu ti aban na feli ntime sre wa ye brebra koduru abruchira Ghana mpanimfo ye mmoa nyansa bia ne omtim enkorensa fa ye adwuma na pa bibi bobra bi bo no abra bo nkoyi mawo
na Ghana ho no uko jimi ne ebo ba o ba bebere omumgu ono muhu omuhu ano your mama me say oba ye luxury life no ne mantafo ajimi fu live o ma to $1 million cash no mdi asaso no mdi show off wi asi nyina obi amere se omu ye den o ma yeye abutrika koto obi o makwa akwache no because on the on deserve so betina ka papam ba ne mana omuti se troubles Ibrahim mama kwasi ampanyini de ne man kwasi afo ntafo ajimifo omu de omu deserve so mtena ka papam onti awe omu no awia o man ajapade edi sika nyina etoto cars mo omu kwasi amane o mahawfo mane o ahawfo no mtoto fie mo omu but Ghana ni de omu mi adwuma ma emfa omu waje ase na ani obi nya ase mo beje bribe adi etiawo we se obi nua wu me na me nua eni daddy lumba wawu what you say na me ma bigina court say mi nua no oti wi ase na ne yiri nie na ne maid nie na ma bigina court Dormaahene court fo agimi fo se da bi ayentro ana me na me nua wu no me ka but omo ni mi nua ne da including abusia panyini a no 20 years ni oni mi nua ne ya aka omo dia omo asem omo ka de court no Dormaahene court gimi fo na je atum or because they akwaje bribe but papa ne ti ase no ni audio ni video ni interview nyina ase ne yire yakosi asewa including the nyom from day one ne yire ni yakosi asewa enti adie ntina me amenua ni nipa no abegina court say ne yire ni yakosi asewa na Dormaahene kwasi ampanyina akwaje bribe oni ne court fo agimi fo age bribe say omuja awale 2018 meanwhile papa no 2024 ya last year no beka se ne yire ne akosu asewa wati sika ye ne ho ade no ntimi ne bone da audio ni video nyina da kuja agina nim but bribe nti eso dia dance kromo bribe abra munye sika wie free muntimi munye sika wie free o ent muntimo kanokra na de na asie mo kanokra da ayo se wa me hem kokun lumban a o metena TV so one odobroni na okotena lumba TV so omuni mabusiani bia nti omo twan akosu asewa na yere no onno omunim no sa time no omadwen omunya nya omadwen so mbewie dadi lumba japade no ombe ka no kre audio ne da o video da o odobroni kwase aba na obetena o ka no kre enso Dormaahene kwase ampanyini di sojafo ni police guide odobroni ema obi odikuna kra no ewiase odikuna ho ntiache nkofo enso kunani oni sojafo ni police for eche nkofo saa eche se lumba anware no nti na onye emfa ne ho oni de Dormaahene na agimi na omu nyina eskame lumba abusianfo so nti wo no ye scammer wo ye kromfo wo ye kontomponi aban wo se wagimi kwachi obi o ye criminal we criminal ade na broni ni mfre bruche mechina una wudu jimi asora kwachi abutrika na kwashe dem na ade ne na mo nkwasi akoto nkwasi agegefo agimi fo bribe nko ano mo je no odi omo boy ne na mo de adwuma na aye ne wonni accuse bia we ye de kwachi obi hwan na report abutrika amounts ye wi ano se broni na report ya ma broni ni mechine nko ti se de obechi hajia for real Daddy Joe ye beche ne ko aden na butrika de oda Ghana sales because mo na makwache no anya broni na soma amo aden ne emfa abutrika nko enti se munnim se broni bi asoma munya boy no nko ne baabi Joshua ta say asemo David Dormaahene Jimmy no do masa awona o kwasi awoni nam Ghana ono Dormaahene no me ka no kra kire wo se ai mfaso obi anu aba osu mfaso obi ama osu omo ma Jimmy na NDC fo na Jimmy no mu di wachi omo no ma Jimmy omo nim nyansa bia mfaso obi ama osu enti oh broni bi na efrem yo okay anyway it's alright me no mbeka salera so antifaso bi ama oso nti me NDC be opposition on be lusu Merry Christmas to everybody, each and every one of you. And I do asafo ne asafo ne NDC ni abuwa bi o se kwasia Jimmy ho na ate Ghana wa wo bro
me mete heavy no ma me chele wona wo bere wona ye di sika ekotopad yes ye di sika etopad sika wo no taxpayers money na wunya de be adwuma no wanya bia ye no ye de kotopad me mete broni krom on top pad bia o diska na bia adwuma mete BMW mo me chele awu BMW M division empower me to petrol me to ne de nko a eche 1 year savings no kura wanya bia to aboa mete heavy no mo chele usika no Dormaahene kwasi empanyina sisa ama ne bana ni tise ankure ama ode ye boxing aja se no Ibrahim Mahama kwasi ano o man japade a ye nanano mabedo o man japade enya sankofa mines ama Dormaahene se wasese sankofa mines na ma Ibrahim Mahama kwasi empanyini na odi sika na yeren ato cars ama ne kwasi ama no mde show off Dormaahene kofa a good board by chinchin boys no me galamse insaji gold no omunye scan 8 billion dollars Ghana abrodini na nya yanka Ghana bedane Saudi Arabia ebedane ai Dubai sika no wen o se o de koto private jet na maka chen o to private jet ya mebo pa ma obi eku no physical obi entimi nkasa meku Dormaahene o de ma me hu se police ni bia be kasa kwasi ayi ntuaka na odwan ya to aba ma boa we na aba na sika no wo de be yo man ni e de atwa muka edi bia yi kwan edi bia si factory edi bia adwuma no so the scan ko top private jet abetua aviation fee $10 million a week abetua maintenance fee a month be $100 million a month abra kwasi ya hwana so na kwantu okwahe oye Ghana ka kwan ya o the jet kwan o Kumasi no anso wa drive Kumasi to Accra road no me drive from Ahasi bia Ghana to Nigeria se me ko Florida within short time why because car quine them 2020 30 15 anti ebia omomo kosie no ye express road wo enu ye ya we scanner ye tua no enu ye tua ska enu ye frɛ no me wan se me obi wo me kai ma easy pass me kai we da so ye mono me mfantu kwan ko journey bia da nka me hwɛ se me hu document na hade Dabi many bi waha easy pass e o me ada cars na mamere ame se bia me wo waha dabi many bi waha car ni book ni o e brand new e book a e buy ni biam na bi o ene da o mi antia no kura on se rubber shisha ho e brand new car me order what I say me order from Germany so anti so what you say enti easy pass ni che say wa o mpese obetua sika no unni traffic wa o pese otua no wo sika unni traffic so enti me man say omo ye ka kwan na bia from Accra to Kumasi road a omo ye omo mu kosi 10 na omo saye omo mu kosi 10 ohun ti 2020 oti mo na mo be di traffic so no e free e ho no ye free ena mo a mo mpese medi traffic so no e ho no ye e ho no to bobo nti sa car no de tare o car na nim se mi obi wo me ada cars ni we me to me nyamfa jani na me to car we se me de fa krom keke o man to ni se me de fa long jani enti me empower me I say tare form like M8 competition we betima Google M8 competition so enti telephone enti me de kese na eko no powerhouse kese na nam to journey pa me de fa highway no so ti eno no me wo easy pass ni bi wo ana we kra no don't get me wrong even though say me ne card no but it's connected to my number plate it me fa to sisi a automatically be register e be ready what I say me wo pa enti omo nyina fa express road no so enti within kwanya so 8 hours duro no me say me fa no 1 hour ebi wa omom ka nwane ti so omom use Toyota ne regular car na eco any power bia no omom fa no bia 3 hours ba me fa no 1 hour na 30 minutes but normal road enti adan na mampanyini kwasia wo sika na wo di gold board ne ba na wo do kwasia betena ho say wo de be yo man you one kese wo de be top private jet live life Dormaahene Jimmy for Dormaahene kwasi empanyini I'm talking to you as man to man Ghana no NDC for na Jimmy no mu di wachi a nye Ghana no nye NDC for dia wo Ghana for nyina ade a enti ye mefa mfutrom na wo kwasi a metena jet im abra ye betima abopa ma obi abekum wa bodam enti se wo se scanner enye mistake Ghana no nye odia
enye mistake wa wo di sika na toto ka ma untafo ma jimifo na obi ayedi nche se obi suro me ka no kra kire wo enu ntina da bia meta me ma warning say unim na wi ajapade fufuro de ma unua Ibrahim Mahama wan fa ajapade na nkoye o man ni ya unua Ibrahim Mahama ne be wu no obi antime nkasa timi di ka kire na me bo pa na obi kokuna police ni bi sofon si na nimu ade be chi no nso ko asem bia ni ho enti munima enye private jet sem open nkwase ya luxury life adi a mmame ento abama tina ba bi wo wa sika no ato jeta obi yesi akwa bi ene nam Ghana e friend ho ahwan kwe wato private jet onamo obi ane ne asem ono ana akwa ne line wonya ni sika abutiri kanya ne line a wonya ni sika mani biri amachini wo nyama mpanyin na ya line na wonya sika na wo de oye nkwase ade obi amfa ba se obesisa taxpayers money e de akwa esa nkwase ade na oman ni nyina obi ebere no sa jimi ni yatra akofo ado time no ene yatra sa ba jimi mre ni yatra adan na broni krom oba ye de kro sika ni ya oman ni ye de bia dwuma ye de bia dwuma me se ene ya Christmas ya di Trump abena so wa ye immigrant apesa okokrom bia $10,000 be free play free Kokrom free, ye deportu free, a friend free deportation. Because you see on Christmas into a person be boy rem kofofie, aha nkofo. Enti obia mna opeso kwa odi eminim Ghana mi man bi kura no watena bruche se opeso ko Ghana nti na na okofro plane because wagine 10,000 your friend o Ghana o si chale ade na boa mi o medical ship me no man nyina ho and am kofro Trump wa ni bi na ma deport me ono abetena kroma sa o ne nkrata odi nkofo nkrata na ya adwuma enti adu time opeso kofi wasi ni fie nyina wo nkran ni kuma se wa wie ni bibia anti okona obetwa ticket na msida bi men kutwa ticket Trump se obi amfro plane free ye okona o mun deport o kwa se o self deportation ampani ampoko ya no mfa fingerprint na ade no mun cash o man fiscal cash $10,000 oko Ghana enti adan na broni krom oti krom a onya adwuma aban asisi dan asi wokotram free anya se aban fie kura wa ko han dan ko hwe dan unyanya dan na fabra na aban tua dan ne kama enu ani se wode abaw no matua ma Ghana ni bresa na mu diskane to private jet to nkwase aka na mo magimifo no ka se obi nim se Dormaahene onim nyansa ho akura 17 years no show $1 million ka obi anim se wagimi abra 8 years na mo ne na mo na o magimifo no mo ne na mo no mo trogo krom ntimi show obi enti aden na kwase na amanya power 1 year pa ankese mo ye o man ni ye no na mo di jimi sika ni nyina akwa ana mbebe druse mo be ko opposition na party foforo beba na bibia buruburo bibia giagu magimi aden na ade akofo aduma be ya ye mpe enu nti ye ne maba ya pema asem ne maba musima jimi na mbe ne mo akofo ado ti wo private jet da bia no ti mo Dormaahene so the same job na oye aden we jimi enti sa na NDC ya jimi MPP jimi sa anu amne ye kofo mo NDC ejimi MPP ejimi na court system so a enko obi ni obi nya asema ye beba be kanokre na ye dim no kre pa na ye twantro Ghana ni bia nim no kre se odobro ni mu ne kulumba dada Ghana ni bia nim so mku no fie bank hospital mo ye nyina ni nyina mo boa obi anim enso ye be chi criminal no da bia ejimi ese ye ko ma police for guide criminal no oh Jimmy Kevin Taylor aboa ni nyina echi o Kevin Taylor aboa ebe dada nkofo ko Twene Jonas aba ama NDC for mwayo wode ne beba Jimmy no mdi aboa na chi sa enti Kevin Taylor aboa no ono abeye de chance anko ba bia eno Kevin Taylor kwase ampanyi ko mo NDC for Jimmy for born pa no Dormaahene kwase an born pa eno kwa kan bi na me fire omo sa no on because ono kwase a wabo akwa ne pa amwadi akofo ado atem na who expect you say the akofo ado ye obeyebi obi I expect you say obey the same job Akufo-Addo ye because o cassette ya Akufo-Addo say Akufo-Addo the oye ninye mo ye nkwase demonstration ye ba be twa trumutu ye de ye mpe trumutu Sam George kwase ampanyini da bia no pa bia na mo sori ahomachen ebejimi say Akufo-Addo din trum enti no ntimi ntwam e ba nse amonko amoba mu ntimi ntwam kwase afo ye to abama mo nkotwam so magimi mu ntimi ntwam na sa no kwase afo sei no mo no na omudi omjimi abetna omudi mi be jimi enti meni ni pan nam police for me omne nam na Kevin Taylor kwase ampanyi no te abrochie kurase ebetna da NDC for mo ano se ono no ebeba New York
aba be Twene Jonas and na she prima bagana no mo body so yo yo de ne beba wo de ne me catch you say police ni na gina o direct traffic me di phone kura me wo hwe car mu hu me ontime nkasa. That is the power of the Almighty. Asia broni me de empe na me yo kruma amasa de me pe na me ye enti stone boy Jimmy for enkwaji sika me Jimmy because me Twene Jonas no me yesomo timo me skani ameti New York am relax you enti omo abrofo ni suro me omo mfa me mfra anyafo no ti se wo a kwasia oje aban benefit obi say what's up the Dormaahene mu nyina say omo selfish people omo nka no kre say da odini kwasia betina say oh ai Mahama Jimmy for the buy galamsey was stop meanwhile wo no kunim say Mahama na wi assign kofa mines amani nua Ibrahim Mahama ama wo ye galamsey wo the excavator ba chairman kutumu nyina galamsey omo ye nyina Ibrahim Mahama excavator no mo de na wo abetina wo di adanse krumu meanwhile kofo ado time untumi sensu na ado Jimmy di na tem Chira wadwe mama e wo comment section I Penyah Block Media agra. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!